Чувашин репоррем шартлама сивизем больжич сывлыш температуре рук чакны бевренеген сен хиллехи каникул тасылна. Хыш проводитель Тимир Утне тапрадайман. Синоптиксен білдерне дарых паяндан вара чандалық ышытма бушлать. Республикара шартлама сиви булныне антициклон башығындарашы. Синоптиксен сымахибе вол перенбада Арктика янжен келіне. Кандырла вадам температура ширим-ширимбелік градус сиви булна. Хошпер муниципалитетра вол водар градус ранда иртня. Карлажин ултымы жинжен пучлаза сивизем тыджеш. Республикара анер шырлі водар градус сиви бульже, көп рачка время станцире. Унда уйрымақ шартлама сивизем тыджеш. Үтті жылзенже шак тапқырда водар градус таран сиви булна. Сымақмай игибінде вун билікмеш, вун жичемеш, ширим біремеш жылзенже. Карлажин шичемі жинжен пучлаза вун бірмеш таран шартлама сивизем булна. Тадам аларақ шылзенже хереге яғын градус сиве булны неде шуда еліне синоптиксем. Чавынба күжал хейшандалыға рекорд теме шук. Антициклон хваджы вешлензе бұрать, паян кындырла вунбелік ширим градус сиве. Эрне вешнелле шандалық тадал жыде. Кындырла выдамран шидже вунбеже, кашсерен вунбелік ширим градус сиве булать. Ирандан хошпер муниципалитетра шелдухныне білдереші Чуваш гидрометеоцентрда. Карлажин вуникімі жинжен пушлаза шел вайланать. Шубашка районенже уладырба прачка ватыргезенже шеліше кунтра вун 2 метр хвыртлықпа вере. Шылзем пырлак евішсене пастытна. Республикара вежерен вуны градус северех пульже. Хилле кереке плешандалыкрада ұжы шибуштығын малла. Томелесрен азырған малла. Чувашкен Алена Артемкина, Виктор Степанов.